أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Alhamdulillah, soal pertama selesai. Beralih kita ke soal yang kedua. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Alhamdulillah, dua soal juga selesai. Soal terakhir, Inna arsalnaka bilhaqqi basyiran wa nadhira. Inna arsalnaka bilhaqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع
نتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. Iya, sadaqallahul azim ya. 3 soal sudah berhasil diselesaikan ya. Gimana komentarnya Pak Ustadz Rafi? Ya, alhamdulillah. Ya, coba ada kesalahan sedikit tadi nak di wakafnya itu ya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Maunya jangan berhenti nak. Ya. Jadi berhenti di safra faqi'ul launuha. Nah, gitu. Jadi kalau safra itu apa namanya? Dibanding masuk ini kuning tua ya. Kalau hanya kuning tuanya apa namanya itu enggak muncul ya. Jadi salah pada wakaf ya. Di situ. Itu diperhatikan itu. Jadi satu paket safra faqi' ya. Jadi warnanya itu. Jadi harus jangan menyalahi makna. Kalau itu sudah salah dia ya. Yes. Kemudian coba saya minta lagi nih ainnya sedikit coba. Wala tus'alu an ashabil jahim. Coba baca itu nak. Wala tus'alu an ashabil jahim. Coba an itu coba ke dalam lagi ainnya. Wala tus'alu an. Coba ainnya coba. Wala tus'alu an ashabil jahim. Ya, maunya begitu. Tadi wala tus'alu an bukan tapi ain. Wala tus'alu an ashabil jahim. Pada waktu angka udah benar. Walan tarda an udah dapat ainnya. Tapi waktu an ashabil itu terkesan baca alif ya. Itu berbeda nanti artinya itu. Baru satu lagi ja'aka kenapa enggak dipanjang mad wajibnya ya? Ini kan ba'dallazi ja'aka minal ilm. Ja'anya cuma pendek tadi dibaca ya. Padahal itu adalah mad wajib muttasil. Bacaan sudah bagus. Yang model-model seperti ini harus diperhatikan ya. Sehingga utuh tajwidnya, utuh fasahnya, matnya juga utuh ya, supaya bagus. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya Pak Ustadz Yunimala. Baik, alhamdulillah. Hafalan tuntas ya. Hafalan tuntas kuat hafalannya. Sama seperti peserta sebelumnya. Nampaknya persaingan kuat ini antara satu juz ya. Seperti yang disampaikan oleh Ustaz Rafi tadi, sama dengan catatan saya juga. Yang itu tadi sama persis catatan saya. Nah, ketika pada tajwid wajib muttasil ja'aka tadi, tiba-tiba waktu ulaika benar sempurna dia. Ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Sempurna. Cuma waktu ja'aka tadi kurang teliti ya. Kurang teliti. Nanti diulang lagi, coba diperhatikan kembali setelah pulang dari sini. Demikian juga tajwid yang lainnya harus seragam, jangan ada dibeda-bedakan ya, Nak ya. Yes. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Ustadz dan juga Ananda Nadia Husna ya. Silakan kembali ke tempat.